پشتی نمانا داعش لی پارێزگا مووسڵ ژبەر کو ev پارێزگا ev سنوورە دیگەل پارێزگا دوک ji rûyê aborî û bazirganî û kuştukalî ve bi dîtina aborîna sandê carekadî peywendiyên bazirganî bêsir kevin û dê delîvên kariyên zêdetir û damezrandinê zêdetir lên û encamên pozitîv dê hebin. پشتی شر داعش و داگیرکردنا میسله تقریبا حجم قبار بازرگانی برای هر دو آلاندا تقریبا گشت 7 میلیارد یعنی 5 میلیارد کم کرد. لورا پشتی رزگار کردنا میسله و آسایی بونا وی وضعی بگومان قبار بازرگانی جاره کدی احتمال بزرگی تا بود 12 میلیارد حتی 13 میلیارد. اجبلی وی کیجی کو همی برو بر همه کشتوکالی و پیوندیت بازرگانی و ید بانقی و تکلیا خلکی و شولی و کرت تایبت اتنابرا میسلو و پارێزگا دو کدا احتمال دی پتر خورد بید. پاقشکردنا پارێزگا مووسڵ ji Daeş û zivirîn wek caran dê giringiyeka taybet hebît bû parêzgeha Dûkê. Ev e pêdivî bi rêkeftinên siyasî û leşkerî ye. Çavdêrên siyasî dibînin ku piştî nemana Daeş dê li wê parêzgehê metirsî her hebin. دیدنا من رکفنکا سیاسی جهاد با کرن الگلیا لشکری بله جهه داخلی حتی نکب و مدیارنینه براستی که چه رکفنکات بتکرن مطرسی زوریه تیم دیدنا من پشتی داعش يعني او کو خلجت ترصد ماعش او ميليشيات اسلامي العراقي والشامي جريداي ايراني بالراستي او جي مطرسي هرم مظنه چونكو هاجر داعش مطرسي فعلا مطرسي بي بل هميا دجمنا يا وانات كر يا داعش كر لماعش وكي تشتكي بيروز برا خدني اوا مطرسي جلك مظنه اردکevin da parêzgeha Mosul peywendiyên bêsiyên aborî û bazirganî digel parêzgeha Dûkê hebûyne. Lê piştî sala 2014 û girtina wê parêzgehê jilaya teroristên Daişê ve kartêkirnên nerînî li serbizava aborî digel Herêma Kurdistanê bi giştî durust bûyne. Di niha da Daeş li wê parêzgehê ber bi nemanê diçîtin û bi dîtina çavdêrên siyasî û aborînasan dê peywendiyên baştir ji caran ed navbera Dûk û Mosul çêbin. Nijar Muhammed Kursat News Duhok.